katakona upande wa kushoto. Mururumo uria wajiririe mweri wa keri mwaka uyu wa kwenda guikia ja gavana wa Kwale Salim Mvurya no gurenya thingo cia bunge cia kaunti yo gwakia na kuma hindi iyo gukoretwo na mihuhu ya gucirira mitaratara ya kuhagura magavana matanyihia 5 rungu rwa meri 5. Muthenya uria gwetereirwo wa cira wa kuhagura gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru utwikite kirathi na githomo kirito kuri ma MCA gwitungane na kuumba icoka wa muira ndereti ikinyite gacumbiri ga gutemanio ndio na gutwika Waiguru ni ahonokete uhoro wa kuhonokia magavana ngiana ni gifarwa kirito. I want to advise the 4 governors that their impeachment motions are lying in their county assemblies. Just shout BBI and handshake and your problems will go away. So I want to appeal to the members of Kirinyaga County Assembly to learn from this process, where they did not do their things right, where they did not meet the threshold for impeachment. That should give them an aspiration to do a better impeachment next time. Kiumenyo gikina ku kaunti ya Naikuru ma MCA ni manahire governor Ali Kenya Juithi ku 14 aroge ruhonge rwa thuguri ya indo na mautungata ma county kwaga ogwa rumirira gacirota kare Waiguru aragereire. Mundu aroka ageka ati twaigite okoro twetetie bebe akarehe mboco, okoro twetetie mboco akarehe mutu. Riu ucio niguo thina tondu komiti ni kwari komiti kiria metirie tikio kiroka na nikio tukuria governor tondu ni mundu serious na ndenda corruption aeherie mikoreo athambie nyumba yake na arikia guthambia nyumba yake ona inegene ndiri guthira mbu. Matongoretwo ni MCA wa Naivasha Stanley Karanja ajumbe Marauga lini ahuthirite uru gitura giake wathanini na njira ya gutura mweke wa munini wa murugamiri munene ruhonge-ini rwa thuguri ya indo retwere gucite thutha utungata wa muingi matura-ini. Urugari ota uyu noguo koretwo kaunti-ini ya Kitui ma MCA magikuithia governor Charity Ngilu murigo wa kuthio tarani wa bunge kaunti-ini iyo kwagarara gatiba kungathiria cikaro cia senate gucokia ciuria ciige mathabu ma kaunti muthutukanio heani-ini wa mawira gatagati-ini ka mahitia mangi maria ekuirwo. Ona kuri ugu igoti ni rugamiti mubango wothe wa kwenda kuhagura Ngilu kwa ihinda uria ureregeirwo kuhanika muthenya wa mwambiririo kiumia giukite. Kaunti-ini ya Bungoma ajumbe marerikana gwithagathaga hari kwambika giuthi gia kuhagura governor Wycliffe wa Mangati itanya riria ritianiirwo ni governor uyu. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Julius Karithi wa Munene.